lesi lada dei ki prasnong ru ini itu long da dei prasnong ru teng ya la yasa sene ini itu re ngele por kana le itu kana itu kidai kita kidai mahini kita kidai makan kata kelong kawi sebab penyajan itu ni kasih di kata kidai kawi di kumki lawan orang di longkung di long sarai man lum ya kalau man pek ya kebahagiaan ya ki jinge bagi dia perlu ko ki main issue mafia nomor dia pulih kayak itu menurut man yarap itu di nalati kapol sa undang funding jadi ale voluntary iki jinge kiba your main concern priority wise kan bagi siap aka experience yung ki jinge bagi siap kena jungi whether it's good or bad ni ju yesem hakini ki si kita ada musyom no kamtam kini ki musyom no kan benang mi ki si ki kasi jungi kila sedang jeli ki one creation di kaba syam jinge lese kidan ki agency na po shilong lese ya pa manager ki agency kerteng di kidan ki agency ki pa shen di ki kular yaki bakin ai ka salary kata lese kadi lese dadadi hakano kakam long kinai yapi kinya dalale chati kinai long ka particular ni la dadadi hati hotel dan ai kimat ni kana kina bina menta ndai tang dala poi sini kalong kumpang no kiong nate kiong kana kinai ka salary shrom no khatsan lane khat pramo den dala poi sini teng kiyo tang khat kiyo tang sikau sakowiru ka jakasa kam dian har ting mandalawan sene kaktin katlik ru kim yanan kata kadai bae haki nsono haki lokal ne haki nongwe di sono na tempat ya di ministry tentang kilabun sene long kishim kabuno pat ki khasi dengan ju lab ya kata ru kejum syam ben yaki kawi kantin katlik kentip kisuan shane le sikidan teng juyo kakol baki om ngadala kli baki panjingirap ngadala kli kiwiyo numbar nei mano bapha yaki hne kidan kibom ba wan man ba agency kidan kibom ba isu ye itu parlo tama kidan pat kita ki parlo ki la ni kasi ni la ki bende lokal tanpa kidan ki basim kabu pat ki mandala poison ki om kinai kata re kaim choti ki supwa bitang ya ki supwa breu bantre re lo mandala poison pat kalau kompong no pula ini kena pulih pak kena pulih te hakini ki jisnam ki balale tu kunta teng kidan ki ejen ki bakha kena sen kidan sasilong di kathong jungki kai long ki ejen di long ta la da ki pha kena sen te ki commission di teng long kai exactly maki kita ki general lesi ki kim dai padan shali kidan lesi shalo mre kim tip ka college kana ba ka college chain no ka lesi ki macam senam kamdani minta dan kibun ki course lesi ki padan ro macam senam ro minta senam kim dan shu lesi ka college ro kambian ki jen teng ki spa na chane tang ba ki sai ki rekit pen phai ka college to ka biang no tani kadi lab de ki ji kai lane ka jakasa betui de ti kata ke bang ju sem na ru kadi kata sakwe ru kidan ki khna ki ba shathop ke kiong khna tala poi college kalau long di kita kalau wan sene kiong na kabes na tena ko silong kiong kabes ra college ni kalau kita kila long promotion ke la poi sene teng ka building ro kam da biang ha ka hostel kim da don kisu pang adjust ang ne te hapo school hapo college kata
Tidak kalian jauh buat di address kumlo ya kemungkinan gitu ya. Ya kejengge kidan gini ki haus nem arjar plain bakla ki habaki kendo kejengge kena ki samla jungi ki kol ini ki niru mar paniyo ya kata kubor milik ban ya keren bagi authority ki management tentang nilai ya keren tentang ketai kumom ini pun bagi sol di lah ông mention là cái gì đó keren badan bok ya hoi kembali keren badan bok ceng bangi ki kena samla ki badan lapo silong po mi khalaya kuan menteri sini kembali cukili kayak kecing temu jadi kalau bikin biang bikin bit nam tak future ki wan kata kecing start begini kalau bak nang dulu Jika balungo pat kumbong pak don bok majority lah dangi outreach kini ki nursing institute kamtam gitu. Dia kilong bet ba tenteng ki dau hendak la room atau institute makam biang ka bakam biang ka ni